Pozdrav svima, moje ime je Inga, a danas mi se pridružuje profesorica Danka Grčević sa Zavoda za fiziologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Profesorica Grčević je bivša predsjednica Hrvatskog imunološkog društva te voditeljica znanstveno-istraživačke grupe pri Medicinskom fakultetu. Danas će nam odgovoriti na pitanja vezana za SARS-CoV-2 virus. Pozdrav profesorice. Pozdrav i hvala Inga što ste me pozvali. Prvo pitanje, kako SARS-CoV-2 napada naše stanice? SARS-CoV-2 uzrokuje bolest koju nazivamo COVID-19 i pripada u koronaviruse. On ima različite strukturne dijelove, ali najvažniji za zaražavanje naših stanica je glikoprotein S koji se veže za receptor AC2. AC2 receptor dolazi od angiotensin converting enzyme 2, odnosno enzim za pretvorbu angiotenzina i naravno taj receptor se nije razvio da bi predstavljao receptor za virus SARS-CoV-2, nego ima svoju biološku ulogu, u najkraćim crtama sudjeluje u regulaciji krvnog tlaka. Ono što je specifično je da je receptor izražen na različitim tjelesnim stanicama i u različitim organima, primjerice u respiratornom sustavu, u probavnom sustavu, u bubregu, u krvnim žilama, srcu i zbog toga su ta tkiva prijemčiva za zarazu virusom. Jednom kad se SARS-CoV-2 virus veže za AC2 receptor, pokreću se stanični procesi koji u konačnici dovode do stapanja membrane virusa sa membranom stanice koju napadaju i koju najčešće nazivamo stanicu domaćina. Drugo pitanje, što se događa nakon ulaska virusa u stanicu? Pa kao što sam rekla, virus nakon što se veže, zapravo se njegova membrana stapa s membranom stanica i dalje pokreće brojne procese koji su značajni za infekciju. Za daljnju infekciju i za širenje zaraze najvažnije je ubacivanje genetskog materijala samog virusa koji u slučaju virusa SARS-CoV-2 zapravo predstavlja jednu lančanu ribonukleinsku kiselinu, odnosno RNA. Ta RNA koristi mašineriju stanice koju napada, dakle stanice domaćina, za sintezu vlastitih strukturnih dijelova i zapravo oblikovanje novih virusa koji se oslobađaju iz zaražene stanice i prenose dalje zarazu na druge stanice. Na svu sreću, osim tkivnih stanica, strateški su raspoređeni u brojnim tkivima i imunološke stanice koje posjeduju svoje receptore za prepoznavanje patogena. Ti receptori mogu biti izraženi na membrani stanica, unutar stanica, ali čak i u nekom obliku postojati u cirkulaciji. Kada imunološke stanice prepoznaju nešto kao strano i potencijalno opasno, to je okidač za imunološku reakciju da započne u svrhu obrane organizma. Treće pitanje, koji mehanizmi obrane postoje? Pa, kao što sam rekla, prepoznavanje nečeg potencijalno opasnog je okidač za imunološku reakciju. Imunološki sustav je vrlo dobro hijerarhijski organiziran da ima različite razine obrane. Zapravo bi već barijeru kože i sluznica sa antimikrobnim tvarima mogli nazvati prvom linijom obrane, ali osim toga, naravno, na mjestima najčešćeg ulaska patogena, što su zapravo koža i sluznice, postoje strateški raspoređene imunološke stanice koje pokreću cijeli niz zbivanja u svrhu eliminacije patogena. Te stanice na mjestu ulaska patogena zapravo se nazivaju stanice urođene imunosti jer one reagiraju trenutno i bez prethodne aktivacije i senzibilizacije. Što one zapravo rade? One privlače nove upalne stanice i osposobljavaju ih za bolju eliminaciju patogena. U antivirusnom odgovoru izuzetno je važno da one luče interferone tipa 1 koje mogu signalizirati o okolnim, još uvijek zdravim i nezaraženim stanicama da je u organizam ušao virus i uspostavljati u njima takozvano antivirusno stanje, što zapravo znači aktiviranje procesa koji inhibiraju replikaciju virusa. Ukoliko te stanice urođene imunosti ne uspiju svladati patogen, onda one informaciju o tom patogenu prenose specifičnim stanicama imunološkog odgovora koje nazivamo limfociti i da bi pokrenuli specifični imunološki odgovor. Specifični utoliko što je on usmjeren baš na točno određeni patogen, vrlo je efikasan, a u najkraćim crtama zapravo uključuje stvaranje specifičnih protutijela koje recimo mogu neutralizirati virus ili razvoj citotoksičnih stanica koje mogu ubiti cijele zaražene stanice.
Četvrto pitanje. Što su citokini? Osim protutijela i citotoksičnih stanica, za imunološki odgovor vrlo je važno lučenje uglavnom topljivih medijatora koje nazivamo citokini, kojih ima više od 100-tinjak. Uglavnom ih proizvode imunološke stanice, ali i neke neimunološke stanice, recimo stanice koje oblažu stijenke krvnih žila, mogu lučiti citokine. Već sam spomenula da stanice urođene imunosti na mjestu ulaska patogena privlače druge upalne stanice i to upravo ostvaruju citokini koje onda nazivamo upalni citokini. I interferoni tipa 1 pripadaju u citokine i kao što sam rekla važni su za uspostavljanje antivirusnog odgovora. Ukoliko se pokrene stanična imunost, aktivacija limfocita i njihovo daljnje stvaranje protutijela ili prediferencijaciju u citotoksične stanice također posreduju citokini. Ali iz ovog što sam rekla činilo bi se da citokini su samo važni za djelovanje na druge imunološke stanice, međutim oni djeluju i na brojna druga tkiva u organizmu. Recimo, oni uzrokuju povišenje tjelesne temperature kod infekcije, pa ih nazivamo pirogeni, djeluju na krvne žile da one postaju pojačano propusne, što olakšava nakupljanje upalnih stanica, djeluju na jetru, na proizvodnju proteina akutne faze koji nam ujedno služe kao biljeg infekcije, recimo C-reaktivni protein, djeluju na koštanu srž da u njoj potiču proizvodnju novih upalnih stanica koje se tijekom imunološkog odgovora utroše. Dakle, citokini predstavljaju ključne medijatore uz naravno stanični kontakt koji onda omogućavaju pokretanje i razvoj imunološkog odgovora. Peto pitanje. Što je citokinska oluja? Govoreći o citokinima, treba naglasiti da je njihovo djelovanje svrsishodno jedino ako se uravnoteženo luče. Znači, ako pokrenu imunološki odgovor koji služi eliminaciji antigena, odnosno patogena. Može se dogoditi da imunološki odgovor ne uspije eliminirati patogen, a patogeni u tome imaju veliku ulogu, pogotovo virusi koji imaju različite mehanizme za izbjegavanje imunološkog odgovora. Zbog toga imunološki odgovor može biti oslabljen, patogen, odnosno virus može perzistirati, što kronično podražava upalne stanice urođene imunosti, pa i specifične imunosti na lučenje prekomjerne količine citokina i to zapravo nazivamo citokinska oluja. Kao što sam već rekla, citokini imaju djelovanja na brojna tkiva. Ako je to djelovanje prekomjerno, uzrokovat će oštećenje tih tkiva čak do zatajenja organa. Što se tiče zaraze SARS-CoV-2, citokinska oluja najbolje ili najviše je proučena na primjeru pluća, što znači da zbog prekomjernog lučenja upalnih citokina dolazi do nakupljanja tekućine u plućnom tkivu, nakupljanja upalnih stanica i oštećenja tkiva, aktivacije endotela krvnih žila, stvaranja tromba, što zapravo sve onemogućava normalnu funkciju pluća, što je oksigenacija krvi. Taj sindrom u plućima se naziva ARDS ili sindrom akutnog respiratornog distresa, ali može se zapravo slično i poremećaj razviti i u drugim organima, pa u najtežem obliku može voditi do zatajenja multiplih organa, primjerice bubrega, jetre i smrti. Problem kod citokinske oluje što je izuzetno teško liječiti zato što je uzrokovana imunološkim odgovorom na virusnu zarazu, pa uz antivirusne lijekove treba primjenjivati i lijekove koji obuzdavaju prekomjerno lučenje citokina, citokinsku oluju i upalu. Poštovana profesorice, hvala vam na odgovorima i lijepi pozdrav. Pozdrav Inga i pozdrav svima.